Fatalo fatu ila ufafong anga Samoa nei fo eso fo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga faopoponga wana Atamua ia nei aso. O whaaoaina nei tina whai pisinisi o tono le Socialist Swak, le Samoa Women's Association of Growers, e to mai ngau siai le siamu ma awala ngau siai tau mafa ia umi o na tuu e awa wai ma wha awa wai peo na maua. O le ungole nao le whaata singa al vasenga le Swak i papa puleia, i le whai ungol mai asolentia nei, e lanta le lua se fulu ta mai ta ino lanto tu whaatu ma wha asoa ta mai wha apitoa peo na ta ua ilunga. Mai le whamtalanga whala wai tele le Swak, o le aunga o le siamu po le festival le sa whaia, o le toe ati nae, o le poto po o le tomai ma le lumanai. E pe on sauno ai le sunga luna rosa lo mitusi ape o le pristene le Swak. Ma whaafitai ai le komitia tinao papai puleia, ma tinao na o lantou tau la mua i le whaataunu unga o lea wha moe. O le ngau singa o siamu ma le teu malu e awa wai, o se awala tāua tele lea i le ngā o ngau tau mawha a Samoa ai maise o le te wino fuala au sua malie, ma fuala au fai sua mo se taimi umi. Ma wha mawina fo ele sunga tofi lau stufu skip, o le Siamu Festival Community Facilitator, o le teu malu o tau mawha, o le isi lea sao, mo tau mawha te tau e umi o na teu, o lava i le tausanga o saunga le mu. Ia umi ai fo isa taimi o wha au ngā tau mawha, ma wha aititi ai le alu mau i le taimi o selselenga. O le si fo i tu na o ia ile sao le maftanga whalea o onga le savai. O awala e whaatau atu ai o loa, po lo lato marketina lea, ia avea o nisi o ala ngā tupele ainga. Ai o le whaatau atu fo i whaletali maa loma pisinisi tulisi, mō mea alofa ma whaauso. E pe ona whaonga aina ai ia moli sainga, ile taimi lena fuata ai. Ta whaonga sao lava moli mai a sao e ngau siali siamu, awa e tele tulisi matangata o le tātou lava atunuu, e la tau te whata wina nā foi o loa tāua. Tala tuli loa o tau taliwa tuait sala whaile au malanga mamalu e sui wha olioli o le vang wha upwhai a le whaas wha atua tuai le atua sa mo ua tasi mo le wha aua wina o lato ta milsanga le motele. O le wha amoe moe pe o nsao nuol tai tai fono la uli al mali atua pla tai vau le watea Fosi Schmidt ia wha asopolia le itu al motu na tu umai ile vai aso talwai vai singano sa tupa i te ama palauli. O le mana onga o le whaas ia uma mai sala whai ma malanga atu Amerika Samoa e tali mana o atu i se vala au mai le aingo le whaas i le motu sai mo le tasi le aso ma tue taliu mai ai. Ai se mal whaafonga i se vaenga o lana anawa tau i whaamanuanga o lungali i po o tina. A matamata mai ai o le maitanga o le tina. Pe a whai e tula i mai lato te teite ia le malo. Ta pena whaamanuanga mo le ainga ta mātina a mata mai pe a whapea ua manuia le ungari. Tau niuni o le a tau ave le tina le pepe faulo na manawa mo le iwa masina. O le taimi lava e maitanga i le tina. O ina e amata i lor tapenanga. E te maitanga loa le stala o el fonva vai. Le stala o le nuu marsuitina. E loa wa e maitanga. O na mua ela i e talafua au vai. Do e vai fuol fo mai. Iwa masina. Fa solo atuai. A olo ina whamanuia le tu ese o e mare pepe. Ia ona avelola ia fai lelo na pepa baptiso. Lona pepa papitema, lona pepa whanau. E na mawalola i o lana lua se lauta la amata. Pepa whanau, pepa baptiso, ia male pepa whaipoipo. Ia, o le tū na iungali i whaawina, whapaiaina, manatua, o le tātou whaavai, o le atua, ma whananau, mai whanau e whapaiaina. Ia meu eskengi masang nivo yo tamaiti wole ustaitele. Ente ia lau saval val multintiti tulau lava malmanava. Au matua eletu ua pelenga matua i whanau. Papela ia lelei avel tamititi na baptiso felon pe baptema. Awa elon tamamalon tinafa le nganga ia mangalo le pepe. Wangi yang sala kwai mai menenko pulong kinga. E maua foi la fa manuanga lona tina ono le pepe. E va ai fa le lei, paula na telefua, na televai. Ia malana lua se lau tala, pe a mai ana fai uma le stala na.
Ama ea ua whanau le pepe. Ona whaile le whamanuianga e tasi se lauta lai masina o le tausanga. Tu se mauala na afe lua se lau. Afe lua se lau ina ua whanau le pepe. Afe lua se lau. Al tato por kalame e tolu tausanga e whai. Olono winga e tolu afe ono se lau. I le pepe fau whanau mai. Tūlo iai ma le lua se lau lena whainona pepe whanau. Tolu afe varu se lau. Ua mato manatu e whairi whaavai mautu o le mene nei ona iailo na mafu angata ua. Na maali liu o tātou whanau e to se lau montupu i le misela. Na ele mwhain tātou to e fo i nā maftianga i nā taimi. Aisea, whatamala le malo ma le whaingo tui o tamaiti. Whatamala fo i mātua i le spito. Ono lea, tali mai, le tango lima. O taimi nei, va ai fua o el tina maitanga, tala fua au vai, tausi le whai lele, tausi le pepe. Olo na wing, ere tanto e mai sesi. Sunga la ulial mali e tol tai fono o le fas. Wa to fainela sulu sulfal masinal ne yo yu lai o le stofi. E alo ia mama na ia ile sao whana wa Samoa sa ta alo i ta longa lai til Pasifika. O le a whaia sa whelo inga tu stalamala o whaasalau. Ai o le pulenga i le tufaina. Whaata siai ma le tufaina o whaailonga. Mo e ua filifilia mai ta longa laiti. E pe on whailo mai e le ofisa le Vodafone i Samoa. E whai le tau mesina i le stofi nei i le tau le se fulu tasi i le tae au. Tala tulilo le suyul malo Amerika i Samoa Daniel Tarapaki. Lena ia momoli le whaaftai i le ava o le whailo inga. Ai o le paia na whaatau nuina le sauninga. O le tali malo le lei, wala wilo ai Samoa le lalangi. Le an whaatino mo Peace Corps volunteers mai Amerika il whai ungol vastalwai. O le vasenga fau a Peace Corps utau nuu i Samoa, o i latou ia na tali mai mo se manaonga, o le latou foi au nanga le tātua tunu. Ai ua o stasio la sanga o le polkalame volunteer Peace Corps i Samoa, le poloketi tau sio manga. O le a whaiwasala on fitu na amata mai ai lea whapaanga ma Leilua, e ala le whaawo lango inuu ma le fitu wha i o sila fia ai o le tali atu ilu i tau o le soifuanga. Wa e ia o ngal malo i le sope ta ele o vasenga uma, ina ua toe whaopo polisi vai asa mo vasenga laiti mai le vasenga amata, tasi lua tolu wha lima ono ma le fitu, talu o le mātutua le nalo o mafuli iei whanau, o la watu i le mota ngase mototua, mo tonga fitinga o le whaama i le tenki fiva. Sauno alo i ail whaatun sili awa on tanga ruenga wa onga, le sunga ai au Chris Hazelman i le vaya so toluai, i le itu lawa le tanga ruenga wa onga mo na wa onga o le a ofiai i le na whaatatau. Wa unga uma i te tonu o le vai maunga tasi, vai maunga lua, whaleata tasi, whaleata lua, sa nganga, a ana tasi ma le a ana lua. Wa unga uma i te tonu o tātou li nei, ia o le atau fi umana tātou wa unga ia a unga a mata, whapea ia tātou vasenga ia, o le tausanga mua na anga i le tausanga fitu. Le fiunga au Chris Hazelman le whaatun sili awao wa onga ale malo. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tula mana Atamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.